ni itangazo risohotse aka kanya rireba buri munyarwanda wese utuye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse yemwe niyo waba ugiye kugenderera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, rino tangazo rirakureba. Ni itangazo rero risohotse aka kanya. Mbese rino tangazo ryaba rikubiyemo iki? Ririmo riragenda rigarukwaho n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Byinshi rero urimo uribaza ku cyaba gikubiye muri rino tangazo, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero natwe twihuse tubagezeho ibikubiye muri rino tangazo. Kuri ubu ngubu rero ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa mu Rwanda, Rwanda FDA, cyatangaje ko cyahagaritse itumizwa, icuruzwa no gukwirakwiza ku isoko ry'u Rwanda imiti yitwa Relief kuko hitujuje ubuziranenge. Itangazo rya Rwanda FDA ryo kuwa 11 Kamena 2025 rigaragaza ko binyuze mu igenzura rihora rikora ry'ubuziranenge bw'imiti iri ku isoko yatahuwe imiti itemewe yitwa Relief y'ibinini iri mu ngano zitandukanye ku isoko ry'u Rwanda. Rino tangazo rero ryasohowe na Rwanda FDA kuri uyu wa 11 Kamena 2021 rigira riti imiti ivura igize ibyo binini irimo diclofenac, sodium, paracetamol ndetse na magnesium tricyclate. Rwanda FDA kandi yasabye abinjiza imiti mu gihugu, abayiranguza na za farumasi zidandaza zose guhagarika gukwirakwiza no guha abarwayi imiti yose y'ibinini biyitwa Relief, kandi ingano yose bafitanye mu bubiko igashyirwa mu kato ikubagahu. Iti abantu bose barasabwa kutagura no kudakoresha ibi binini byitwa Relief kugera igihe hazafatirwa ikindi icyemezo. Itangazo rihamya ko gukwirakwiza cyangwa gutanga imiti itemewe binyuranyije n'amategeko kandi bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Rino tangazo rero rikimara kujya hanze, abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakomeje kugenda barihererekanya ku mbuga nkoranyambaga, kandi rigenda riherekejwe n'ubutumwa bugira buti umuntu wese waba ukoresha bino binini rwose, niba unagifite mu rugo rwawe, niba unabiguze rwose, hagarika gukoresha bino binini bya Relief. Murabizi rero ko abantu benshi bakundaga kubigura bakavuga ati bikiza umutwe ndetse n'ubundi bubabare bwose. Muba mubona no ku ifoto y'iyi miti usanga nyine hariho nk'umuntu wifashe nyine nko mu gahanga, ubona nyine yariwe cyane, nyine ubona ko ari bino binini ngo byavuraga uburibwe. Ariko nyine mu gihe Rwanda FDA yisohoye itangazo nk'iri ngiri kubagaho rwose, mw'abantu mwe mudukurikiye, niba ujya ukoresha bino binini cyangwa niba wari ubifite mu rugo rwawe, niba kandi unabicuruza muri farumasi, rwose hagarika kubitanga kubiha umuturage, kuko niba ikigo nk'iki ngiki kigenzura imiti ndetse n'ibiribwa Rwanda FDA niba cyasohoye rino tangazo ryikubagaho, nuko nyine riba rizi ko nyine ibyo binini birimo birakoreshwa bitujuje ubuziranenge. Rero mu gihe mwumva muhite mubihagarika, mureke kubiha abaturage. Kandi nawe wa muturage we, niba ufite bino binini mu rugo rwawe, niba ukibona rino tangazo uhita ubijugunya cyangwa ukabijyana nyine aho wabiguriye. Rwose byirinde kubinywa kuko nyine urumva ko byagira ikibazo ku buzima bwawe. Reka rero dusoreze hano n'iyi nkuru, kandi tunabashimira mwe mudahwema gukurikira ndetse mudahwema kutaba aba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Reka rero tubashimire, kandi reka twongere tubabwira ati amakuru nk'aya ngaya yo y'aka kanya ya breaking news muzaza muyasanga hano kuri KN Radio. Reka tubashimire kandi mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibane namwe.